Ghana mrana ma me fa ho die sabi asem bi ba wutumi frɛ me sɛ me nkama dwene ebo Ghana ni bia nso ho ban sɛ ni integrity ni protection ni security na ni mo nyam Ghana ni bia nso sɛ Ghana mra no bɔ ne ho ban enti sa pasofo odifo nso unya me so me ho bibi obuoni ni die fata me no Ghana mra no shall say fama me the dignity of citizens Ghana for adishi konkro obuoni ni dia ya de ma wo no emra kro na ma ne me so fo kwan no ema no so kwan se ni dia fata no ye mfama no Attention TV so and I'm motion me a free radio and TV presenter ebaba na majime kunya kase wo Attention TV so na me baba be ensem atese wo oman Ghana mu anche se esin ye man Ghana mu nsem so we de esusin ye kurei yese me ana natiri na mababa tina Attention TV so na mabe brobro nsem no so ama anche se mayi no 1111 na mo si yes na natiri e na baba chechre nsem no amiate ye ho ase ene de hey IGP why dampare papa salute you baby obia hey IGP ababontin o wa bekasa ene de na IGP ba no wa bekasa ene se ma IGP aburagu ho na hey we ye warning koma hwan no ene mumyenko tim na say ye ba ene mu a se na ya mu nim se na ya me ye me ne ma na til me so he mba na ma be bese mu ne Ghana fo so can just say me the money IGP just on so they are 20 the no so say wa 20 so they can warning ne ho ne last warning me nko na mu nko tie emra somara ya TTB ya chechire me sa ponche ebodua ho se na wo pesa wo boa me a ese wo dwene me you are for me wo ma me da busuam ese wo dwene me nso nani mo nyam ho kakra me dignity kakra se osofo nyame asoma osafa sem we bra me dia fa bra me na wo ka mi wo bedwam se afia yedru se papa we obewu afi we entono afi we ka bebo no a wo ye wo nyame dwuma de ba wo hwe difo adi kan no a tabi onyansa ni nimdia ni esoma omoma omode asem di ye ekọ ankrankra ho no ye brei so Bible say enkom hye ni adoma chede ni nyina eni nyansa na nam James say ye obi nyansa o mi say unya adoma chede no a kwankere ni nyansa de be ye adwuma nso ese urade dum ye bia masafo babi na urade yi ni ho adi ni hu bibia di kire me a na bia sam timi fra ne befie ana mi koni fie se adie we yenhwe ni ye awurade ma metenka se nyansa ko de beko no se radio sum dwumadie so anasma ko gina so dem mami we bra afi we wubewu ana ebi okura omu mba ya sori ebi omu nya Christopher obi okura sabi o ekra mo ni ye Bible no kura onyi ni na ne ho ene we bepodam we be yese eja be shi we enum sa ne de emi no so for yes, repository for say one more ntwi one more asem mu ameye ehunehuna say obi hye nkom wo Ghana ha kra Christians should not be intimidated to leave our faith. No intimidation. Yes, na Reverend me kaipa zabra na wo ye twetwe for ma Christian counseling na wenum ye nsem ye ne motadi ho nkomo abra ene afe ne bekwa wie 31st ene jabo no ban nsem ne ba yitimi frɛ wo eduru blebi kra na nka mo wo sa atumi na me kai se me no di nkomo blebi kasa mu nkuta sa atumi no mo wo sa atumi no kra nka mo bepɛ kwa mo befa so a mo ne asofo ni bi bekasa sanse na befa ne se eni ya training to na ya atra so eti we na kwan bi no so no unyini se de broni bekasa the sanity kra beba system nim so who fears the okra last year afia twam no Sani ankaya na boy titu ankabi okra ye new year na finish shishaya abandi egu akwemu enema ehye nkran
Osifufra ya wuramu adwumaden modi esose ya boy se mrante ni maba wankran ebu wa ye fi January no no mudwumadi obeti he we bewu we ngbewu na we de kokot enti obewu se na otwe di kan ewo afinumu kono sa titru nkomse no so dudu aye omu ebewu we bewu ofi we bewu sa wo musician we bewu artist we bewu media we bewu sa no anu na wo se na afa media space no na me no ya adwen se afi atwa mu de na omo ye no afi antu nso ekofam pa na eno de eye nke betumi a me no Christopher asofo mpedifo sabi onka nya police ni de ebi bebre ya Christopher police for no soldier for nipa no bebre adwuma omo ye no na omo ye na nso asori ayekwe omo so omo kobi ebi ya asofo police for be asori mpanifo na mom ka omo adwuma omo ye no ka nya omo na sese beka nkom che asem ekyereye ye na ye asofo ye na sese ye ka nkom se asem kyerem na ayi kremo da kana osi abasa asem na abantia ena ese police for mum ena etwa asofo ekrata eti aye na so kakra se mo adwuma de mo ye enso mu ntwe yi enti ni fabi ebi aye na yama abasa but minim sorry be to say mainline churches na to say Christian Council ubo din say tani maniema no e de yakasa kira ye nkrofo sorry be 40 something e say Christian Council asene de kanyame aduma January besi wo pesa wo ye news a wo ye ya san sorry na bia wo nye de nso ntrese nkomite ni ho de bi no mu no nkomse e wo ho ediye e wo ho nkronkra ho de wo ho ba e bia kwa mo fa so ye wo mo de enu nti o mo de ni ye tania ye di nkomoyi na no na yesre se enkom de ehye de obi a obenya nkomhye hye wo nkom na nsai se uko Church of Pentecost nkomhye asori ba kwa na ye nkomhye chamber bia Pentecost kan obi be hye nko obesu memma de se uko Pentecost na ye hye nkomo a ma wo Pentecost asori e bia wo di formal response wo meka tons wo nka hwe ye ma microphone brofo na ade be hye nkomo brofo hwe na ade be hye nko uwia na akotena sei na we ya be ni de efe ta wo hye wo nkomo ne sa Edwada anopa and next week yanti asori bia nkom hyesania muken basa kwese sofu kura list we bewu na wewu na weyewu na we afi we ntono sanu a ena fe na ma police for no so edimra ba mu se wo sofu wo right se o hye nkom no dan obi to all right see a protecting the dignity not just the asmaba police for ni nyomo adwuma ba me nya me di ba wi an say ye momodin so say ye ntra line bi e ma de no nkoye nhye so ni intimidation ye wura no no MY sa because I hear ye be kakra no na no so Ghana how di fo bi wa nyame ama na asem a na no so ye be hye no so a ontumi enye n'adwuma enukrem ba di fo no so ense nyame adum nyame nhira eni nyame akwankyere ne yemfa yenye yadwuma no we grow in ministry mum yenyini na yade ne nyefe omo yade hye me sa makwa ba de ba attention TV so se mo amoni tua masuma he ne IGP kan ne sabi o se asofo na akese mo de edu 31st ya sabi mo be kan kwase ya sem no enfa kwam na mo de yehu ahye nkrofo yem omo kwadwuma kwa mutimi kwa madwuma na mo de eni celebrate we bewu eni he we anya se be se sabi san kwase asem no nyai o se 31st we on tolerate sa na ema no sofo awu nima wo Ghana ha na wudi ohun bi be hye Ghana na bi mu no ya baba start 2023 odi hu bi be hye ni mani ontimi nkọ na adwuma ne eni ade twenye kro na obedwen sa first ni ko ontimi nyina ne no dwuma odi be di mu na obekyew eni no obechiwo nti dan pare say me na natin nka twem say asofo na mde mabom tirim say 31st na ho na mde be business eni am be exchange come atrofones adenti na say ya mo nhye san come ne fa normal person for no mtete ma sori dem na ya ne na mo de call big microphone so celebrities for say IGP say me nka twem say se mo anhwe ye na 31st mo yesa wodi na bufu so be ba mo so ne obechim nyina agum ene mo 31st ene mbako wie e wo se nje se makakodi mo fa January no e wo se na IGP say me nka na Ghana for say IGP ye no ya adwen o me ya adwen dodo e wo ma na mo de adwen ha be tu ye so tese ye hu ne enye ho ye ko ye dwuma kwa na da na ya adwen ye agi eni na de IGP jo samba IGP
emi salute wo mse ne oye no enoa na oye madam ase esa mo jembre na mo hwe mo amopie sie na natele attention TV so makra mo da se ne yesan e be